reka rero nizere yuko umeze neza ukomeje gukurikira Alpha TVN Rwanda mu biganiro byacu tujya tubagezaho. Ndizera yuko bibanyura kandi uko mumeze namwe mugenda mwungukira mu byinshi bitandukanye. Rero ni Alpha niyibigira, ni kiganiro Alpha TVN Sports, kiganiro gigaruka ku makuru y'imikino by'umwihariko twega twibanda cyane ku ikipe ya Rayon Sport, ku biganiro bya Rayon Sport indani, ku makuru tujya tubagezaho yayo. Ariko uyu munsi turaza kwibanda ku isoko ry'igura n'igurisha ku bakinnyi bakina mu Rwanda cyane, ariko uburyo amakipe yiyubatse ajya hanze y'u Rwanda kugura abakinnyi, ayandi ari nako agura mu Rwanda, kuko ni isoko ry'igura n'igurisha ryatangiye nyuma y'uko icyiciro cya mbere cya shampiyona kirangira fazale. Akaba rero ari nako twinjiye mu kwezi kwa mbere dusoje imikino 16 ibanza. Akaba rero hategerejwe iyindi cyiciro cya kabiri phase reto. Akaba rero niyo mpamvu nyamara ariko amakipe yari afite uburyo bwo kongera kugura abakinnyi ngo yiyubake aho ajegajega. Niyo mpamvu rero kwa 31 cyangwa 31 masaha y'isa sita z'ijoro nibwo transfer zirangiye kugura abakinnyi bya bihagaze. Ikipe zagombaga gushyiramo renforce impande zazo zitameze neza, kugira ngo muzi neza ko mu kibuga habamo imyanya itandukanye amakipe akinaho, cyangwa abakinnyi bakinaho mu makipe yabo. Hari umwanya wo mu izamu, hari umwanya w'abadefanseri, abadefanseri bakina ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso, abakina muri axe central, ndetse hakazamo abakina hagati, hakazamo nk'abakaseri, ubwo nyine hakazamo n'abakina imbere basatira. Hari abakina mu mpande bitwa abamababa cyangwa se aba wingers, ndavuga abaca iburyo n'ibumoso, abataka baca mu mpande zombi, ndetse n'umwataka de point, ndavuga wa wundi uba awinjira ku 9. Rero ayo makipe yararebye asanga hari abakinnyi bari bategerejwe. So rero ngira ngo nkubite mbangura ne kubatindira cyane, babwire yuko aya makipe yagiye agura abakinnyi nk'uko igiciro cya mbere mu Rwanda cya shampiyona cyari cyarafunzwe gisozwe tujya mu cya kabiri. Bivuga ngo rero isoko ry'abakinnyi rya Mutarama 2025 ryafunzwe kuwa 5 ku munsi w'ejo nimugoroba. Rero ari amakipe yongeyemo abakinnyi bazayafasha gukina shampiyona y'uyu mwaka w'imikino wa 2024-2025 uzaba ugeze hagati. Ubwo rero ni nako kandi shampiyona igomba kuwa 5 ejo bundi muri iki cyumweru tugomba gutangira ku munsi w'umusibo ejo ku cyumweru, bwaza ari kuwa mbere kuwa 5 shampiyona. Rero nakubwira yuko turahera mu makipe atandukanye. Hari equipe ya Rayon Sport yabyaje umusaruro umunsi wa nyuma, cyane cyane ko iminsi yari yabanje ntabwo yari yabashije kugaragaza abakinnyi bayo. Hari n'umuntu wabimbazaga umusibe ejo ngo kwitari kugura abakinnyi ngo berekane imeze bite. Ngaho nimuze mwitereke twicare tubabwire ido nido nuko amakipe yanyu mukunda uko ari 16 mu Rwanda yaguze abakinnyi muri iri soko ry'igura n'igurisha. Rero kaduhere ku ikipe ya Rayon Sport, ikipe iyoboye izindi kugeza uyu munsi muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Icyo cya mbere cya fazare cyarangiye ari iya mbere iyoboye urutonde rwa shampiyona. Rero iyi ngiyi nakubwira yuko ku isoko ry'igura n'igurisha yari yaraganirije abakinnyi benshi batandukanye abo hanze y'u Rwanda, ariko ikajya ihamagara bamwe igasanga ntago bujuje ibyangombwa, bamwe bakajya mu matest ariko bikanga. Rero mu bakinnyi ba mbere yifuje yari arimo rutayizamu umunya-Uganda Bayo Aziz Fahad cyangwa se Fahad Bayo.
ariko amaso y'abareyo akakomeza kuba mu kirere niba mubone, bituma rero iherezo ry'ibiganiro bye na Rayon Sport bitagenda neza cyane. Ntabwo ari uwo gusa kandi ndakuba ko bari bafite undi munyamalawi bitwa Lloyd Banega Aroni. Uyu ni umugabo ukinira ikipe ya Nyasa Big Bullet yo mu gihugu cya hariya muri Malawi, nawe rero akaba yarananiranye na Rayon ntibyaciyemo. Abandi bagiye bakora amagerageza mu ikipe ya Rayon Sport ariko bikanga, bitwa ba Raymond Lorendi. Bundi amazina ni Raymond Lorendi Ntaudimara, uyu ni umunyatanzania, byaranze. Ndetse na Ntamba Musikwabo Malik wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe byaranze. Bigaragara ko ntabwo bari ku rwego rwabo Rayon Sport barakeneye. Gusa ku munsi wa nyuma iyi kipe yakoze ibishoboka byose, noneho irasinyisha cyane ko yasinyisha rutayizamu mushya Abedi Biramahire wakinaga ikipe ya Club Ferroviario de Nampoli yo muri Mozambique. Uyu ni umunyarwanda ariko urumva Biramahire Abedi akaba yaje gusinya, kinaga hanze hariya muri Mozambique ariko yaje gusinya muri Rayon Sport nka rutayizamu. Ikindi nakubwira ni umunyakamerune Asana Nahu Inosa wabashije gusinya, ndetse n'umunyamari Suleiman Dafe ukina hagati yugarira, ubwo urumva ni muri imbere ya defense gatoya, akaba akinaga ikipe ya Provenance de Salitas yo muri Burkina Faso. Rero nkanakubwiraho kandi yari iherutse no gusinyisha Abdoulaye Diallo, uyu nguyu wo muri Guinea Bissau, akaba akinaga ikipe ya Benfica Sporting Club de Bissau ya iwabo muri Guinea Bissau, akaba yari amasezerano y'umwaka umwe n'igice. Ubwo rero nuko Rayon Sport yasinyishe. Rero nubwo ariko Rayon Sport yasinyishije bane, yaje kurekura abakinnyi barimo uwitwa Rudasingwa Prince, uyu nguyu wari umaze iminsi mu mvune wa rutayizamu, bamurekuye ajya muri AS do Kigali ikipe y'abanyamujyi, ndetse na myugariro w'ibumoso Ishimwe Ganijuru Elia batije muri Vision Football Club. So nibyo ngibyo rero. Noneho reka tuve kuri Rayon Sport twihute tujye kuri APR FC, ni ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, nayo rero hari abo yarekuye ari nabo yinjije muri iyi kipe. Rero yasinyishije abakinnyi bashya biyongera kubo yari isanganwe, kubera ko imikino ibanza batari bayihawe umusaruro, bamwe batarayihiriye. Gusa nakubwira yuko na APR yahuye n'ikibazo cyo kubura ba rutayizamu batsinda ibitego, nyuma mwaje mubibona no mu yindi myanya mu kibuga hagati no mu bwugarizi, ukabona ko bitagenaga neza. Kwikubitira ariko yaje kwerekeza muri Uganda, ikura y'abakinnyi babiri aribo Dennis Omedinho na Hakim Kiwanuka. Noneho yongeramo n'undi rutayizamu Sheikh Jibril Watara wo muri Burkina Faso, nawe akaba yiyongereyeho. Gusa kandi yongeye kugira icyizere Umurundi Nshimiyimana Ismail Pichu, arongera asinya andi masezerano yari yarasezerewe, ariko iramugarura kugira ngo agaruke ayifashe mu mikino yo kwishyura ya shampiyona izaba ejo bundi, ko nababwiraga kuwa gatanu ubwo zagaruka. Ni ikipe kandi yari imaze cyane kugira abakinnyi benshi, ariko yamaze kubona yuko ngo batakomeza kubona umwanya muri iyi kipe irabarikura. Ni nako kandi ari abanyanigeria barimo Nobodo Johnson Chidiebele ndetse na Godwin Odibo, aba rero nabo bakaba bagiye. Gusa yaje no gutiza abakinnyi barimo witwa Kategaya Elia muri Vision Football Club na Ishimwe Jarene bashyize muri Marine Football Club kugira ngo barusheho kubona umwanya wo gukina batyaze ubuhanga bwabo. Kiyovu Sport navuga yuko ni ikipe yahuye n'ibizazane bikomeye, aho yitwaye nabi mu mikino ibanza ya shampiyona, aho yasoje igice cya mbere cya phase ale iri ku mwanya wa nyuma, ntacyo yari yaragezeho cyane. Ariko nayo iyi Kiyovu Sport kubera ibibazo bya mikoro ndetse n'imiyorere byagiye bituma itangirana abakinnyi mbarwa batari bujuje imibare no kuba barezwe muri FIFA yuko batemererwa kugura abakinnyi maze bafatira ibihano
rero ni nako ku isoko ryo muri Mutarama 2025 ryasize hari abakinnyi batandukanye nayo Kiyovu Sport aho barimo witwa Jospin Nshimirimana ndetse na Nizigimana Karim Mackenzie Papa Zigi nabo rero akaba rero bahagaritse gukorana n'ikipe ya Kiyovu Sport gusa ariko mu guhangana ibibazo byayo byose yazamuye abakinnyi b'ikipe y'abato yabo akaba rero yanongereyo kandi abo yatijwe n'ikipe y'Intare Football Club ku cyiciro cya kabiri aribo Niyo David na Shema Thierry bakina hagati mu kibuga yewe akazana Uwineza René usatira ca ku mpande ndetse na Dusengumuremyi Bertrand ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso. Ako kandi abakinnyi biyongereye muri Kiyovu Sport ni uwitwa Tabutegra Crespo basanze rero urucaca rwaramaze kwemeza umutoza Lomami Marcel nk'umutoza ajya ayitoza umutoza mukuru unamenyerewe gutoza amakipe y'abakiri bato no kuzahura amakipe yazahaye ari mu bibazo. Ngiyo Kiyovu Sport rero tujye mu ikipe ya Polisi nayo yaraguze nayo ikaba yaragiye igaragaza impinduka zitandukanye. Ni ikipe nayo yagiye igura abakinnyi bakomeye ari kugasanga ntago biri kuyihira kuko turayise isinyisha Byiringiro Lage akaba rero yari mukuye mu yakaba nyine yaravuye ku mugabane w'Uburayi nyuma yuko byari byanze ariko ikipe ya Polisi Lage ikamupapuza ikipe ya Rayon Sport ko byari bitayikundiye. Uretse kandi Lage nakubwira yuko byanavuzwe yuko ikipe ya Polisi yari yashaza gutandukana n'umutoza mukuru wayo Mashami Vincent ariko bakananirwa kumwishyura icyarimwe amafaranga yose bari bamurimo bituma rero akomezanya nayo gusa binjiza Byiringiro Lage mu ikipe nako kandi bahise bavuga bati n'ubundi ibyo birahagije kubera abakinnyi dufite ntacyo bitwaye. Ya mwana mubonye mu mikino ya kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'intwari akina na Rayon Sport. Tujye muri AS Kigali mbabwire yuko ikipe nayo yiyubatse bucece gake gake aho rero twagiye tubinabigarukaho cyane ko yagiye isinyisha abakinnyi tandukanye ku ikubitiro basinyishije Niyonzima Haruna akaba rero nawe yaragiye muri ikipe nyuma ko yari yarananiwe kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport bikarangira n'ubundi yaremazemo igihe gitoya ariko akaza kujya muri ikipe. Ntabwo rero gusa kandi banagerageje kongeramo abandi bakinnyi bakomoka i Burundi barimo Nibikora Arthur uyu nguyu nawe rero bamwinje mu kipe ya Polisi yemwe mabare nako ayisigali mabarire ya AS Kigali hakaza n'uwo bita Jospin Nshimirimana wasinyishijwe na Kiyovu Sport cyangwa se akaba rero ariwe bari batandukanye mabare batandukanye n'ikipe ya Kiyovu Sport yari yasinyishijwe nayo ariko bikanga kubera bya bihano yari yafatiwe na FIFA ndavuga Kiyovu Sport maze akijya muri AS Kigali. Ku munsi wa nyuma kandi gura nigurisha ry'abakinnyi ikipe ya bashiye kubona witwa Rudasingwa Prince wari umaze iminsi adakina muri ikipe ya Rayon Sport kubera ikibazo cy'imvune. Katujye mu makipe yo mu ntara nayo yagerageje ikipe ya Mukura Victor Sport El Waziri ari ya majyepfo mu karere ka Huye nayo ikaba yaje gusinyisha witwa Deste Exose Malanda uyu wari watandukanye ikipe y'Amagaju Football Club yari ya mu Bufundu Nyamagabe ndetse kandi nasinyisha ndavuga Mukura witwa Ayilala Samsoni Oladosu uyu wakinaga ikipe ya Setraco Football Club yo muri Ghana. Nako kandi n'Amagaju yo mu karere ka Nyamagabe tuyagarutseho nayo atatanzwe ku isoko ry'abakinnyi aho yerekeje hanze y'u Rwanda ikakura y'uwitwa Bosuwandore Bokwala Quadravele Inosa yakuyemo abakinnyi batandukanye bamo uwitwa Bosuwandore Bokwala ikura y'uwitwa Quadravele Inosa ikura y'uwitwa Wesunga Nasuru akaza Kasereka Musayi bo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Twizeyimana Inosa umva rero yibatse nayo ndavuga Amagaju. Undi wasinyiye kandi ikipe y'Amagaju ni umunyekongo Kasereka Musayi Agili cyaga mu ikipe ya AS Nyuki yahariya muri Kongo Kinshasa. Kamubwire rero ikindi nakubwira ni ikipe ya Rutsiro nayo
yaguze abakinnyi, aho yaguze bitwa Ndusha Shabani Musa wakinaga ikipe ya Al Masafi yo muri Iraq, yewe inagura itwa igura n'uwitwa Sangambalende, kongera ngo uyu nawe Sangambalende nawe ujya gutanwa ya kipe yari muri Kongo, nawe akaba rero yamuguze muri Kongo anyuze anyura ku mpande nk'amababa. Yego kandi uwitwa Ngendahimana Eric nawe wakinaga izo Kigali, yewe na Dushimimana Eric wari muri La Jeunesse bahawe ikaze mu ikipe ya Bugesera. Mva uyu wita Dushimimana Eric ni Gasongo, muramuzi yenze muri Rayon Sport, anyura no muri izo Kigali ntiyaye umusaruro, ubwo rero yagiye mu kipe ya Bugesera Football Club. Yewe n'uyu wari uri mu ikipe ya La Jeunesse mu cyiciro cya kabiri ariwe bita Ngendahimana Eric niwe Gasongo wari uri muri izo Kigali, ahubwo witwa Dushimana Eric nawe wari uri muri La Jeunesse, bose bagiye mu kipe ya Bugesera Football Club, kipe yari ya Nyamata mu karere ka Bugesera. Nako kandi bagiye bakurikirwa na Habineza François waguzwe n'iyi kipe nk'umunyezamu mushya imukuye muri Etoile de l'Est, ubwo urumva n'undi munyezamu mushya wagiye mu kipe ya Bugesera. Kipe ya Muhazi nayo yari ya mu ntara y'Iburasirazuba, ndavuga Rwamagana ndetse na Kayonza biyihuriraho nabo, nayo ikaba yaguze rutayizamu mushya wo muri Ghana bamwita Joseph Otu, akaba rero nawe azayifasha mu gukina imikino yo kwishyura y'ikiciro cya nyine cyiciro kizaza nyine cya phase retour. Nako kandi uyu yaje asanga mwene wabo witwa Emmanuel Boaheni, uyu n'umurundi ndetse wari uhasanzwe ndetse n'umurundi bita Shaka Trésor n'umunyekongo bita Pote Mosimango Fisto. Nako kandi ku munsi wa nyuma wo kugura abakinnyi muri kipe ya Musanze Football Club nabo basinyishije witwa Owusu Oseyi, basinyisha Bate Chef ndetse na Rashidi Muchelenga, bose yaba asinyishije mu kipe ya Marine. Nabo nakubwira yuko yatizwe uko nabivuze haruguru, Ishimwe Jare navuye mu kipe ya PFC mu gihe cy'amezi 6 yarasigaye ngo uyu mwaka w'imikino urangire mu kipe ya APR. Andi makipe kandi y'abaherwe bo mu Rwanda by'umwihariko Gasogi United yakakoza nkuriza Charles Kenisi nayo yatandukanye n'abakinnyi bayo, gusa nabo ikaba yaratandukanye na bamwe nabi atari ku neza, barimo twa Kizigenza wayo Christian Theodore Yawanenji Maripango, akaba uyu basanzwe bamwitaga ambassador, akaba rero nawe rero akinaga yafashaga ikipe nyine mu kibuga hagati, akaba rero ubu ngubu yaragiye mu yindi kipe. Ndetse kandi hari n'undi bitwa Centrica Balukulu, uyu wo muri Kongo yaragiye, ariko ni nako Gasogi yaje kwinjizamo abandi bakinnyi bashya barimo Aliyune Mbaye, hakaza Cheke Bamba Diallo na Kwizera Jalike Jimmy, ngabo abo yinjijemo. Mu gihe kandi ikipe ya Gorilla y'umuherwe Haji Muderanwa Yusufu nayo yagiye ku isoko ry'abakinnyi, igura uwitwa Nsanzifura Kedi, igura Yipo Ali Sali ndetse na Ndikumana Landry nuko yaguze. Nako kandi Vision Football Club nayo iyoborwa n'umukire witwa Birungi John Bosco, nayo ikaba iri gushaka guhangana n'amakipe yasanze mu cyiciro cya mbere muri iyi sezo, ikava mu murongo utukura iri kubarizwa kuko ifite amanota 12, inganya na Kiyovu Sport umva ko ni nkaho ari za nyuma. Rero nayo yahise isinyisha rutayizamu umunya-Uganda bamwita Musa Esenu, uyugeze gukinira ikipe ya Rayon Sport, muramuzi akunda gutsindisha cyane umutwe cyane, ariko ibitego byo ku kirenge wapi. Nuko byagenze rero, ntago ari we gusa kuko itegereje n'uwitwa Kategaya Elia, nababwiye yuko ari mu bantu bavuye muri APR basezeranye na APR kugira ngo aze ayifashe kuba babasha kugera ku ntego zabo. Nako kandi witwa Zabibo Pascal Jobi nawe ari muri abangaba bari muri iyi ekipe, ndetse na Ishimwe Ganijuru Elia
watiwe nyine bamutiye muri Rayon Sport n'uwitwa Nuka Lete Maiti uyu wo muri Nigeria, akaba rero nawe ari muri iyo kipe ya Vision Football Club ya Birungi John Bosco. Abakinnyi rero baguzwe n'aya makipe yose ntabwo ari abo kuyafasha mu mikino ya shampiyona gusa, ko ngo hari n'igikombe cy'amahoro kibonwa n'umugabo gigasiba undi kizaba kiri kuba muri iyi minsi nyine, ariko bakaba bageze mu kindi cyiciro. Shampiyona rero y'umupira w'amaguru mu Rwanda ariyo Rwanda Premier League izongera gukinwa ku itariki 6 nababwiye Gashyantare 2025, ubwo rero hazaba hari gukinwa umukino wa Vision na Gorilla Football Club. Urumva ko bizaba bimeze neza cyane. Ngibyo nguko rero uko ku isoko ry'igura n'igurisha amakipe uko ari 16 yanyu mufana, yaba yo mu mujyi wa Kigali nayo mu ntara yaguze abakinnyi bayo nuko yinaze ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi, ubundi bafunika transfer market window bameze batyo baguze abakinnyi babo gutyo. Muri rusange tubwire muri comment zawe, tubwire niye kipe yaguze neza wabonye kurikije uko abakinnyi mbakubwiye, se niyi ubona izabasha kuba yahigika andi makipe kumera za shampiyona ya sezo ya 2024-2025 muri rusange. Rero mwakoze kubana natwe mu kiganiro Alpha TVN Sports, nongewe nari Alpha Niyibigira, naho iyi ni Alpha TVN Rwanda. Mwakoze kubana natwe, nyagasana barinde, izera yuko n'ubutaha muzagenda mu kujya makuru yacu. Mwibuke gukora subscribe, no kandi abatarayikora baza kureba kuri ako kazogera bakoreho mo kabyara amakuru meza y'imikino bajye bayakurikirana cyane, yaba ya Rayon Sport na APR, ndetse kandi namwe mu makuru avugwa ubigendanye n'abakinnyi uko bitwara muri shampiyona tajya tubabwira muri rusange. Ngaho nguko rero nyine mbashimire nyagasani bane namwe kandi mukomeze mukurikira ibiganiro byacu.